Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello bakunzi ba Rubavu Buy and Sell, twagarutse nanone your trusted real estate partner. We always here for you. Niba uri mushya kanda subscribe kuri YouTube channel yacu, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comments, byose ni ingenzi. Mwibutsa ko dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga dukoresha: TikTok, Instagram, Facebook na YouTube. Amazina namwe ni Rubavu Real Estate. Murakaza neza mwese. Hano turi muri Rugerero, mu murenge wa Rugerero, quartier izwi nko Inyarutarama. Ni quartier nziza, nawe wibaza impamvu yitwa Inyarutarama, kandi abantu mwese muzi ko Inyarutarama ari Kigali. N'ahantu heza, hari amazu meza cyane. Zoning area ni R1. Ni ikibanza tubazane gifite metero kare 650. Ni ikibanza kinini gikora ku mihanda ibiri. Iki kibanza wagikatamo ibibanza bibiri, ukubakamo inzu zirenga imwe. N'ahantu heza cyane, turi kugitangira amafaranga make cyane, miliyoni 35 zonyine, na amafaranga make ugereranije n'ubwiza bw'iyi quartier. Iki kibanza ahantu iyo hari uba witegeye umujyi wose wa Rubavu, view yaho ni nziza cyane. So if you are interested, twandikire kuri nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se unaduhamagare. Dusange ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha: TikTok, Instagram, Facebook, hose na YouTube. Amazina namwe ni Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell, turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu gihe gitoya cyane. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, by'umwihariko mu karere ka Rubavu n'akarere ka Musanze. Usibye n'ibyo, tubafasha kugura no kugurisha ibibanza, tukabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Watwandikira, waduhamagara, hose tuba duhari. Rubavu Buy and Sell, your trusted real estate partner. We always here for you. Thank you.